pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Lendavi, kjer se bo kmalu začela prva tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Lendava se bodo pomerili nogometaši domače Nafte in Celja. Predvsem gostitelji so najlepše presenečenje te sezone. Lendavčani imajo kar 7 točk in so trenutno celo na drugem mestu na vrhu lestvice. Za Mariborom zaostajajo zgolj za 1 točko. Celjani so sicer oddali 4 točke, dvakrat so remizirali, enkrat zmagali, ampak nobenih znakov panike seveda v taboru grofov, kajti prišli so do zgodovinskega uspeha s tem, ko so na kolena spravili armenski Ararat iz Jerevana in se tako prvič v klubski zgodovini. Pa tudi za najučinkovitejšo ekipo v tej sezoni prve lige 9 zadetkov so že dosegli varovanci Erere. Na drugi strani pri Celju 4 doseženi in 3 prejeti zadetki. Dobra podaja, Poplatnik do strela, brani Erjavšek, še nevarno in tu je gol. Celjani vodijo z 1:0, 3. minuta srečanja, do prvenca v celjskem dresu prihaja Tuša. 23-letni Kosovec je izkoristil zgodnji padec branosti v lendavskem taboru in grofje so hitro prišli do tega, kar so iskali. Režiser nas opozarja na Luko Kambiča, morda bi on moral tam bolje pokriti prostor in izbiti žogo. Bolje bomo lahko sodili po ogledu posnetka. Tuša pa torej do zelo pomembnega gola. Jaja Dukuli je krasno poiskal Poplatnika. Tu je treba omeniti, da tudi Erjavšek žoge ni dobro odbil. Pravzaprav je on tu glavni krivec, Poredoš je bil pravzaprav postavljen kar v redu. Se je nekako začel preobrat. Tam so Celjani dobili veliko mentalno prednost. Alex Pihler v fazi gradnje napada, ves čas prihaja med oba srednja branilca. Poredoš, dobra podaja pred vrata Maroša. Vajeni smo boljših sprejemov z njegove strani, preprosto mu je žoga pobegnila po posest, nekaj čvrstih dvobojev na sredini igrišča, dobro zdaj Zorica proti Luki Pihlerju. Luka Pihler se sooča s celjsko obrambo, Frelih brani. Zmanjkalo je nekaj hitrosti Luki Pihlerju, preganja ga Dionku. V težkem položaju Lavrenčič pogumno se je podal skozi sredino, toda to je bila res nespametna poteza. Čalušić, Dukuli ga dobro spremlja, Jaja Dukuli, Celjani vodijo z 2:0. 17. minuta, potem ko je zabil v kvalifikacijah za Ligo prvakov, zdaj 23-letnik z avstralskim državljanstvom strelski račun odpira še v slovenskem prvenstvu. Veselje celjskih grofov. Kimi Lavrenčič je vse skupaj zakuhal z nesmiselnim prodorom. Čalušić je v pravem momentu žogo potisnil v prostor za Jajo Dukulija. Ta pa še naprej greje strelske cevi. Poglejte zdaj to potezo Lavrenčiča. Veliko smo ga hvalili za prikazano v uvodnih krogih. Za prejšen zdrs pa si zasluži seveda glasno kritiko. Celjani so vse skupaj elegantno in sofisticirano rešili. Lepo Čalušić za Dukulija in aktualni prvaki so podvojili prednost. In na to še Jan Cimirotić, zdajšnji trener Slovana. Ljubljanski drugoligaš, torej priložnost zdaj za Nafto. Jašaragić gre, sicer diši po prepovedanem položaju. Jašaragić, Zorica, brani Frelih, brez dvignjene zastavice. Zorica lahko objokuje zapravljeno priložnost. Nihče ne bi dal roke v ogenj. Težko je bilo sklepati po košnji trave, na koncu torej udarec kota in tu je gol! Gol za Nafto, ki je prepolovila tekmečevo prednost. Amadej Maroša, 6. v karieri natančen proti Celju, prvič seveda v dresu Nafte. No in zdaj se je 32-letnik soigralcu Zorici pridružil na vrhu liste strelcev.
Izvrstna podaja v kazenski prostor, Amadej Maroša pa tam najspretnejši. Luka Pihler je podal, skakala sta Poredoš in Maroša, kdo je sploh strelec? Družno sta zamahnila, morda je celo Poredoš tisti, ki je žogo. Znova Pihler. Alex Pihler lepo proti Kambiču. Kambič pa slabim predložkom, Zorica akrobatski vložek. Ampak brez pravega učinka. Kambič bi moral bolj. Dragoner. Maroša. Alex Pihler proti soimenjaku Luki. Luka Pihler pred vrata, Jašaragič. Ni bil v pravem koraku, da bi preusmeril žogo proti... No, na srečo je z Dionkujem vse v redu. Ampak povsem brez prave vizije. Žogo poslal naprej, pa velika napaka v lendavski obrambi. To je nevarno do strela Letonja. Brani pa Erjavšek. Šič tvegano, Zorica pa v prazno, Dionku, nekaj več prostora. Tuša proti Dukuliju, ta dobiva skok Letonja. Blizu. 2 leti in pol. Poredoš, tole je zanimivo, Zorica. Frelih brani. Najzanimivejši trenutek drugega polčasa, Ivan Zorica. Armenskemu predstavniku lahko prišlo do slučaja, ampak tudi sicer se zdi, da ima Verbič lahkoten korak. Tu je Poplatnik, Matej Poplatnik. Počakal je na Zabukovnika, Mark Zabukovnik, žoga je v mreži. Mark Zabukovnik, njegov prvi gol po težki poškodbi kolena. Ogromno zadovoljstva bodo Grofje poiskali v tem dogodku. Znova so na prednosti 2 golov varovanci Vitorja Kampeloša. 3 točke pa posledično skoraj da pod streho. Mark Zabukovnik odpira strelski račun za letošnjo sezono. Veselje Marka Zabukovnika, zadev je sicer tudi s tekmečevo pomočjo. Lepo je na pomoč počakal Matej Poplatnik. Udarec Marka Zabukovnika. Zadev je Poredoša, strelca edinega lendavskega gola. Mark Zabukovnik pa je torej lahko stisnil pest. Težko je oceniti, ali gre za avto. Nima z njim težav. Pius Širvis. Avduli, Verbič, Zabukovnik. V veliki meri so se Celjani sprostili, pa Daniel, no zdaj pa napaka, Džamiju, hitrejši od Vukliševiča, Džamiju, brani Frelih. Pa bi znova dobili velik odmerek razburljivosti, če bi Nigerijec premagal Freliha. Verbič, Avduli. Po številnih zamenjavah se je tehnica res močno nagnila na celjsko stran. Nova priložnost. Zapletel se je, spotaknil praktično na žogi do posesti Letonja. Izteka se redni del tekme, lepo Letonja, tu je Verbič. Benjamin Verbič, Poplatnik, dvojna kombinacija, Benjamin Verbič, še išče prostor za strel, Verbič, izvrstna obramba Erjavška. Ivan Zorica, predvsem v prvem polčasu ste si priigrali veliko priložnosti. Zdelo se je na neki točki, da bi se lahko tekma obrnila tudi v drugo smer, ampak se ni. Verjamem pa, da vseeno po porazu niste pretirano razočarani. Ja,
Tako kako si rekao, prvo polčas je bio dobar, mogli smo zaviti 3-4 gola. Rekao bih gore dobu da smo bili vrhunski, ali nismo realizirali. I onda drugo polčas nismo bili pravi, oni su koristili prilike. Ja bih rekao, ti 3 gola smo sam primili naše greške, ali gledamo na pozitivo i idemo u petak protiv Olimpije. Najlepša hvala. Mr. Kampelos, there were some stressful moments for you, but you more than deserve 3 points. Are you completely happy with the performance? Yeah, always we look for the perfection. We know that NAFTA are making a very good start of the season, so we know that it will be a difficult game. I think that we start strong, we score 2 goals, but we need to keep with the same intensity, with the same aggressiveness to get the third goal, because we know that when we are 2-0, if we suffer a goal, the other team get motivation, so we must score the third goal. After we make the second goal, we must keep looking for the third goal. I think that in the half time we spoke some details that we need to do better, but I think that we control all the game and deserved the victory with 3 important points. Now you are going on a date with history. A Champions League is a real possibility. How excited are you? Yeah, I'm very happy for the players, for the club, for the city, for the country, of course. We know that we have 2 games, 2 finals, but I think that we will be prepared next Wednesday to make a good game. We will put all our heart inside the pitch, knowing that it's 2 games, but we want to make a good result next Wednesday. You will face a football legend, Yaya Touré. How proud are you on that? He's a coach. Was an amazing player, but now he's a coach that I will respect, like I respect all the coaches. I know you have a really busy schedule, but anyway, I suppose you will watch the derby today, and who will you support? No, I will support always Elia, because we must look for our side, and any result that could happen will be good for us. Thank you very much and good luck. Mark Zabukovnik, iskrene čestitke za zmago. Sicer se je zdelo, da ste preživljali določeno stresno obdobje v prvem polčasu, v drugem delu pa nekako tudi sorazmerno z vašim prihodom prevzeli nadzor na igrišču. Verjamem, da ste na koncu zelo zadovoljni s predstavo in jasno s 3 točkami. Ja, najprej najlepša hvala. Mislim, da smo v celoti odigrali neko dobro tekmo. Predvsem v prvem polčasu je ekipa zelo dobro začela, hitro smo prevzeli pobudo, si priigrali tudi prednost 2 zadetkov. Na to smo nekoliko padli, dobili gol, ampak mislim, da smo v drugem polčasu nekako spet stabilizirali dogajanje na igrišču. Tudi nasprotnik je proti koncu fizično malo popustil in smo to izkoristili in tekmo mirno pripeljali do konca. No. Gotovo so navijači ogromno zadovoljstva poiskali tudi v tem, da ste vi dosegli gol prvega po poškodbi. Kakšne misli so vam takrat švignile skozi glavo? Pa nič kaj posebenega. Nekako dobil sem priložnost in sem jo izkoristil, žoga je šla gol, tako da na koncu je najbolj važno, da smo tekmo zmagali, da smo vsi celi in da gremo zdaj 100% na naslednjo tekmo. Zdaj pa seveda zmenek zgodovino od Vode Janka z bratislavskim Slovanom. Dejansko je Liga prvakov realna možnost. Koliko adrenalina čutite soigravci? Zaenkrat še ne veliko, nekako fokus je bil na današnji tekmi, ker si nismo želeli privoščiti nekega nepotrebnega spodrsljaja. Zdaj, ko bom prišel v garderobo pa do srede, pa verjamem, da bomo razmišljali samo o tej tekmi, da se bomo dobro pripravili. Verjamem, da bo lepa izkušnja in upam, da bomo v sredo na pravem nivoju, da bomo odigrali dobro tekmo in da odnesemo iz Bratislave pozitiven rezultat. Verjamem, da boste zdaj na poti domov v Celje gledali tudi, kaj se bo dogajalo v Stožicah. Za koga boste potihem navijali? Bomo si pogledali tekmo. Zdaj nimam favorita. No. Upam, da bo dobra tekma z obeh strani, da bo gledljivo za navijače, na koncu ne pa zmaga tisti, ki bo boljši. Najlepša hvala in srečno, predvsem v Bratislavi. Lahko?
Mr. Herrera, especially in the first half, you created many chances. There are some things you can definitely can be proud on, but I think we can agree that in second half you were too short for something more. Yes, in our opinion, we want to be the team that we were in the first half, because despite to receive the goal in the first minutes, it's always more challenging when you receive a goal at the beginning of the game. We were fighting, and even with 2-0, we got our goal, and after that we continue attacking. That was the idea after the halftime, but unfortunately in the second half they have more control, and maybe we have some lack of aggressiveness like in the first half. We need to work for being the team that we were in the second half, in the first half, sorry. Was this game maybe an indicator that you have a little bit thin squad because you didn't get much from the players that came from the bench? Well, in that moment, at the same time, you had the feeling that they have a very good players on the pitch in the second half with a lot of control, and maybe it's difficult to test or to measure how was the performance of our players. But in general, we can say that in the first half we were so aggressive, we create a lot of chances, and that is the team that we want to be. Your next opponents are Maribor and Olympia, so I'm sure that you will watch the big derby today. Any predictions? Wow, it's difficult. It's difficult because the competition is so equalized. We will enjoy with the match, and we will try to get our conclusion and to prepare the next game. Thank you very much and good luck.